بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، ستایش خدا را که پروردگار جهانیان است و سلام و درودی بی پایان به پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم. در سال 1844 نویسنده فرانسوی به نام الکساندر دیوما داستانی خیالی را نوشت و آن را سه تفنگدار یا خود سه مشکتیار نامید. این داستان خیالی ماجرای سه شرابخوار بدمست دربار پادشاه را بیان می‌کند که با کمک دوست چهارم خود بر انجام سفارش پادشاه فرانسه لوئیس 13 اقدام گرفتند. مهم این است که فرانسوی‌ها این داستان خیالی را در سراسر جهان پهن کردند و از این سه نفر بدمست شرابخوار قهرمانان افسانه‌ای ساختند. این در حال است که این سه نفر بافته بوده و حتی در دایره خود همان داستان هم هیچ قهرمانی و شجاعتی نشان نداده‌اند. حدودی 1200 سال پیش از این، سه اسب سوار حقیقی از صحرای عربستان با لشکری نه چندان کلان عبارت از 3000 مجاهد مسلمان به طرف شام به راه برآمدند تا به سپاهیان امپراتوری روم که لشکرشان عبارت از 200,000 جنگجو بودند مبارزه نمایند. لشکر مسلمان با تعدادی کم به نیروهای امپراتوری ویزانتیا پیروز گردید که تاریخ چنین پیروزی را ندیده است. اما این پیروزی وقتی به دست آمد که این سه قهرمان مسلمان جان خود را در میدان نبرد فدا نمودند. این نه برای پادشاه فرانسه بلکه در راه رسانیدن این دین به ما و شما. موسی اسب سوار، زید ابن حارثه، جعفر ابن ابی طالب و عبدالله ابن رواحه، الله از همه‌شان راضی باشد. مگر چیزی در مورد آنها می‌دانی و یا چیزی درباره‌شان شنیده‌ای؟ واقعا من فرانسوی ها رو سرزنش نمی کنم، چون که قهرمان خیالی خود را پیدا کرده و داستان‌های آنها را در سراسر عالم پهن کردند. بلکه من مسلمانان را سرزنش می کنم که تاریخ حقیقی خود را از بین بردند. اما فرانسوی ها داستان این سه قهرمان بافته خود را در مکتب‌ها درس می‌دهند و برای کودکان خود درباره آنها فیلم‌های تصویری می‌سازند. ولی می‌بینیم که کودکان و حتی جوانان مسلمان از تاریخ خود چیزی نمی‌دانند. این فاجعه کودکان ما را وادار ساخته است تا با اسپایدرمن و یا سوپرمن مانند باشند. اما کسی درباره قهرمان حقیقی مثل قعقع بن عمرو تمیمی که به تنهایی در نبرد قادسیه فیل بزرگ سفید را از پای افشانید چیزی نمی‌دانند. آیا می‌دانی که مرد عنکبوت شخص یهودی است که او را کارگردان یهودی ساختند تا خیابان‌های نیویورک را محافظت کند؟ حتی نقش مرد عنکبوت را می‌بایست بازیگر یهودی می‌بازید که این سرزنش خلق یهود نبوده بلکه به فایده آنهاست، چون با فرهنگ و تمدن یهودی‌ها احترام گذاشتن است. آیا کودکان شما فیلم تصویری اسپنج باب را تماشا می‌کنند؟ مگر می‌دانی که بسیاری از عائله‌ها در آمریکا به کودکانشان اجازه تماشای این فیلم تصویری را نمی‌دهند، چون که مؤلفش را به رواج و رونق‌های همجنسگرایی متهم می‌دانند؟ آیا می‌دانی که در اوکراین می‌خواهند تماشای این فیلم را در سطح قانونگذاری منع نمایند تا با فرزندانشان ضرری نرسد؟ اما کودکان ما و شما مسلمان چی؟ نخواهد یک قهرمان مسلمان نباشد تا کودکان مسلمان آن را برای خود نمونه و عبرت قرار دهند. کدام قهرمان تاریخی عربی را کودکان ما و شما می‌دانند؟ بیشک که اینها سیمباد، الادین و علی بابا را می‌دانند و تمام. آیا می‌دانید که این شخصیت‌ها واقعی نیستند؟ کجا رسد با اونی که عرب باشند؟ مؤلفی که این شخصیت‌ها را آفریده است می‌دانی؟ مؤلف کتاب 1001 شب کیست؟ جواب این است که او هیچ ربطی نه به عرب دارد و نه به مسلمان‌ها. قهرمانی و شجاعتی که کودکان ما از الادین می‌گیرند چی است؟ هیچ چیز. زیرا او هر بار چیزی بخواهد از چراغ سحرناک استفاده می‌کند. الادین چی خوبی به خود یا به مردم کرده است؟ کودکان ما از علی بابا چی عبرت بگیرند؟ تنها و تنها از او دزدی را می‌توان آموخت. علی بابا اموال 40 راهزن را که آنها خود از مردم غارت کردند می‌دزدد و با این دزدی 41 می‌گردد. تو واقعاً می‌خواهی از تماشا و نقل این داستان‌ها با فرزندت چیزی یاد بدهی؟ در این برنامه کوشش می‌کنیم تا واقعیت تاریخ اسلام را بیان نماییم.
ва парда аз рӯи қиссаҳои фаромӯшшудаи бузургонамон бардорем. ҳаддиақал барои он ки онҳо инсонҳои бузург дар таърихи башарӣ мебошанд. Зеро ҳуҷум ба таъриху фарҳанг танҳо имрӯз нест. ҳамоно ба таърихи гузаштаи мо ҳам ҳуҷум мекунанд, чунки гузашта асосу пояи имрӯзи мост. зери мафҳуми ҳуҷум ба таърих мо нақшаҳои бадхоҳонро, ки мехоҳанд нақшаи уммати исломро аз таърихи башарият нобуд кунанд, мефаҳмем. ба ин тартиб, ки аввалан иқдом мегиранд шакку шубҳаҳо дар бораи бузургони уммати мо эҷод кунанд. сипас ин шайтонсифатон қаҳрамонони моро ба қотилони ҷинояткор ва олимони моро ба афроди девона табдил дода, ҳамин гуна онҳоро аз ёди таърих нобуд месозанд. ва баъд ин ҳуҷумгарон ба таърифу тавсифи қаҳрамонони бофтаву хаёлии худ шурӯъ мекунанд, то ҷое ки фармондеҳи бузург мисли Амр ибн Ас ба ҷинояткори ҷангҷӯ мубаддал мегардад, вале ҷангҷӯи золиме чун Наполеон ба қаҳрамону фармондеҳи оқилу доно муаррифӣ мешавад. ва ин ҳама дар китобҳои дарсӣ ба ҷавонону наврасони мо меомӯзанд. ва донишманде чун Аббас ибни Фарнаст, ки бори нахуст васоили парвозро ихтироъ кардааст, ба хотири саъю кӯшишаш дар ин ихтироъ девонаву маҷнун хонда мешавад. аммо бародарони рай дар ҳамин гуна ихтироъот таърифу тавсиф мешаванд, ҳоло ин ки ихтироъоти Аббос ибни Фарнос хеле муваффақона буд ва боиси маргаш ҳам нашудааст. мисоли дигар ин Рембо, ки аксари ҷавонони мо ҳаводорони ӯ ҳастанду ва ӯро меписанданд, аммо аксари ҷавонони мо намедонанд, ки як шахсияти хаёлӣ ва комилан ғайривоқеӣ мебошад. синамои амрико шахсияти Ремборо пас аз шикаст хӯрданаш дар Ветнам барои рӯҳияи нерӯҳояшонро баланд бардоштан падид оварданд ва онҳо барои ин корашон ҳақ доштанд, чунки ҳар як ҳукумати муҳтарамро мебоист чунин коре анҷом диҳад. аммо як чиз ғайри қобили қабул аст, ин ки Рембо хаёливу бофта барои ҷавонони мусалмон ҳамчун қаҳрамоне қарор бигирад, зеро ки таърихи қаҳрамонии мусалмонҳо воқеӣ, ки қаҳрамонияшон аз садҳо Рембо болотар аст, номаълум мемонад. масалан, оё дар бораи қаҳрамонии ақлнопазири қаҳрамоне чун Муҳаммад ибни Маслама чизе медонӣ? ин номи яке аз саҳобагони бузургвор аст, ки қаҳрамони фавқулода нишон додааст, ки иншааллоҳ дар барномаҳои оянда дар борааш хоҳем гуфт. мисоли дигар, ин қаҳрамонӣ ба ҳама маълуми коммунистон Че Геваро мебошад. пас чӣ мегӯед дар бораи қаҳрамони воқеии мусалмонҳо, ки худи Че Геваро усулҳои ҷангҳои партизаниро аз ӯ омӯхтааст? оё ту дар бораи қаҳрамони Марокаш Амир Муҳаммад Карим Ал-Хаттаби чизе шунидаӣ? ба ҳаводорони филми Супориши иҷронопазир, ки сужаи ин филм саропо бофта шудааст, гуфтаниям. оё дар бораи Супориши иҷронопазире, ки билохир гурӯҳи фидокоре аз саҳоба иҷро намудааст, шунидаӣ? онҳо ба қалъаи шаҳри Шушта, ки аз сарзамини Форс буд, ишғол карданд, ки ин кор он замон иҷронопазир буд. аммо саҳобагони ҷонбаркаф аз зери қалъа роҳҳои зеризаминӣ канда, аз миёни шаршараҳову зери дарё дохили қалъа шуданд. аммо воқеияте, ки бояд дарк кард, ин аст, ки мо аз таърихи худ чизеро намедонем ва ин ҳама чанд сабаб дорад. яке ин ки ҳуҷумгарон кӯшиш карданд то таърихи бузурги уммати исломро тахриф кунанду ба онҳо дурӯғҳо банданд. масалан, номи як қаҳрамони беназире чун Аҳмад ибни Фузлонро, ки иншааллоҳ дар мавридаш хоҳем гуфт, аз саҳифаҳои таърих нобуд карданд. ҳамин тавр номи чунин қаҳрамони бузургро аз ёдҳои мо пок сохта ва ба ҷои он Симбод, Аладдин ва ҳатто Алибоборо пеш меоваранд, то барои мо танҳо роҳбарони ҷинояткор, донишмандони девона ва қаҳрамонони бофтаву хаёлӣ дар таърих боқӣ монад, ки қаҳрамонияшон танҳо ба чароғи сеҳрнок ва қолинчаи парвозӣ асту бас. чунин менамояд, ки агар ту мусалмон бошӣ, бояд ба корвон азми сафари саҳро карда ба ғори торикӣ биравӣ, то чароғи сеҳрнокро пайдо кунӣ ва ҳамин тавр мусалмони қаҳрамон гардӣ. бо чунин корашон ҳуҷумгарони ишғолгар мехоҳанд дар ману ту чунин ҳиссиётеро пайдо кунанд, то мо аз бузургони худ ибрат нагирем. ҳамин гуна ҷавонони мо аз ниёгони худ фаромӯш карда дилшикаста мешаванд ва билохир роҳи ин бадхоҳони ишғолгарро мегиранд. ва ҳамин тавр ману ту мисли меваҳои пусида аз дарахт меафтем. аммо ба ҳар ҳол ин ҳама дар гузашта аст ва онро намешаванд бозгардонд. аз ин пас худамон таърихамонро менависем. ҳамакнун чангу ғуборо аз достонҳои қаҳрамонони бузурги уммати ислом,
که روح تاریخ رو تغییر دادن پاک خواهیم کرد. خیلی هم مینادار میشویم اگر تو شبکه ما در یوتیوب ابونه شوید تا همه قسمت های این برنامه رو تماشا کنید و بسیار شاد میشویم از درخواست و سوال های شما در زیر هر یک نوار. قسمت نوبتی برنامه رو انتظار باشید، چون تو این قسمت یکمین قهرمان برنامه 100 شخصیت بزرگی امت اسلام رو می آموزیم. با ما باشید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.